Adamgerçiliktin jogoruloosu. Adamgerçilikke teşelүү asıl sapatlar bolboso, elden sanının göböýüsünden hiç kanda maýnap çykpaýt. Muну jakşy bilgen Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ar bir insandy öz ordun bilүүge, Allah'nın aldynda kiçipeýil bolууga, musulmanlar menen jyluu jumşak mamile kılууga, tarbiýalooga göňül burdy. Ar bir musulmandyn jan düýnösün tazalooga hareket kıldy. Muну alarga murunky zamanda koýulyp kalgan toora emes atlaryn jana jaman lakaptaryn almaşdyrууdan başlady. Mından tышкары, jaňa türelgen naristelerden derlik baryna özü at goýuçu. Zubayrdan oğluna Abdullah, Ali'nin baldaryna Hasan jana Husayn degen ysym ýygaryp, balaga jakşy at goýuuda madaniýatlulukdyň bir kysmy ekenin belgiledi. Adamdarga gaýryluuda ar kimisin özünün jaş kuragana jaraşa atap, jaşlarga oğlum, kızım dep gaýrylyp, eger lakap aty menen gaýrylsa, Anas bin Malik'tin inisine gaýrylgan syýakdy. O Umayr'dyn atasy dep jakşy atalyşlar menen çakyrçu. Adamdardy jeke mamilede mına şunday boluga tarbiýalady. Al emi jalpy ümmet turaly aýtsak, Kur'anda bardyk adamlar üçin çygarylgan ötö jakşy ümmet bolduňar dep aýtylganday, ümmettin bary bir-birine jalpy alamga jana jandu jaratylışga ıraýymduu mamile kılууga jiberilgenin ar bir adamdyn diline girgizdi. İlim bilimdin önügösü. İslam dini, Kur'andın birinci ayatı düşkün günden tartıp ele, adam zatty ilim aluga ündöy başlagan. Munu Allah Taala'nın al insanga kalem menen jazuunu üretip, bilbegenin bildirdi degen en birinci düşürgen ayatynan baamdasak bolot. Jogoruda ayat Allah sürüsünün 5. ayatı. Mına uşul ayat düşkün mezgilde Araptar ırım-jırım menen aýtymyş ulamışlarga tayangan, sawatsızlyktyn guçagynda kalgan karangı el ele. Araptardyn mına uşunday dareksiz, işenimderi alardy koşuna turgan başka kowumlar menen mamileleşүүдөн alturgay özleri menen bir şarda jaşap turgan Hristiyan jana Yahudiler menen til tabuşudan tyýyp turçu. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ilimge jana ilim berүүge bardyk güç kuwatyn jumşady. Anın oturgan jerinde ilim turaly söz gozgolçu. Bul Madinanyň eline çoň täsiri berip, alardyn ilim jatynda ösüp önügüsünde şart düzdü. Allah Taala'nın o imandular, egerde oturgan jeriňerde silerge orun bergile degen suranyş bolsa, daroo orun bergile. Allah silerge 5'ten orun beret. Eger takıba, ilimdүү adamlar gelgende, jay boşotkula dep aýtylsa, daroo boşotkula. Allah silerden araňardagy imandular menen ilimdүүлörden darajasyn biýik kılgan. Allah bardyk işiňerden habardar degen ayatyn okup, any iş yüzüne aşırgan sahabalar ilim aluga ötö kızıktar boluşçu. Jogorudagy aýtylgan ayat Mujadala surüsünün 11. ayatı. Jaşonun negizi bolgan Kur'an jana din işlerini okutkan Madinadagy birinci mugalimi Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem boldu. Allah al kişini ıraymına bölösün İmam Bukhari hadis jynagynda ataýyn ilim kitebi degen bölümdü tüzgün. Aga ilim turaly aýtylgan hadislerdi gamdygan jana ilimge teşelүү ayatlardy çeşmeligen 53 kiçi bölümdü girgizgen. Çynynda ilim turaly ötö köp ayatlar düşürilgen. Misal gatary alsak, tömönkü ayatda je bolboso uşul müşrik Rabbisinin ıraymyn ümit kılıp, ahiretten korkup, tün içinde turgan, sajda kılıp moyun sungan kişi menen teň bolalaby? Aýt, bilimdүү adamlar menen bilimsiz adamlar teň bolalbaýt. Çynynda Allah'ny jana ahiretdi akılduu adamlar gana eskerişet dep aýtylgan. Jogorudagy ayat Zumar surüsünün 9. ayatı. Dagy bir ayatda myntyp aýtylat. Alar senden ruh jönünde suraşat. Ruh Rabbime taandyk işlerden. Silerge az ele ilim berilgen dep aýt.
İsra suresi 85. ayat. Giyinki ayatta bolsa, dağı oşondo ele adamlardan, canavarlardan jana üy çarba aybandarынан ar türdүүлörü bar. Allah'dan alım, ilimdүү adamlar görö korkuşat. Çınında Allah kudrettүү, keçirimdүү dep aytılgan Fatir suresinin 28. ayatında. Alemi ilim turalı hadislerge gelsek, jogorda aytılganday alardın sanı öteli köp. Men sizlerge bir gana hadiste aytkım gelip turat. Ankeni bul hadisten ilim alunun kançalık dengelde zarıl ekenen darı öyle aňdogy bolat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eki gana nersege içi tarıp suqtanuga bolat. Allah Taala mal mülktü genem berip, oşol baylığынан başkalarga sadaka bergen adamga, anan tereň ilim alıp, anı başkalarga üýretgen adamga." Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ilim algan adamdardy algan ilmin başkalarga üýretüge buyruyt ele. Abdul Qays tukumundan gelgen bir jamaat adamga "Emi özüňörden eliňerge barıp, alarga ilim bergile" dep aytganynan üýrengen ilimdi bilbegenderge aytyp jetkirүү zarыл ekendigin düşünüge bolat. Madinada jööttör gana jaza bilişçü. İbrit tamgaların koldonup, Arap dilinde жазып jana okugan jööttör atayın medreselerde baldarında uşuga okutuşçu. Avus jana Hadraç urusundan gebir gana adamlar bulardan jazuunu jana okuunu üýrengen ele. Musulmandar hicraga çeyin ele jazuunun abda manilүү ekendigin bilip kalışkan. Allah'ından razı olsun, Adreti Umar karındaşı Fatima'nın üyüne girgende, güýe balası Said Kur'andağı Toha suresinin bir gança ayatı жазылgan barakty okup oturgan. Allah'ından razı olsun, Adreti Umar oşol barakty okup, oşonun sebebinen dinge girgen. Uşundan ulam, musulmandar oku jana jazuunun kadryn jakşı düşünüp kalışkan ele. Alemi hicradan keyin Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardy okuunu jana jazuunu üýrenүүgө kızıktırıp, sörüde jaşagan sahabalardyň baryn Ubada bin Samit degen sahaba oku jana jazuuga üýretçü. Okup jana jaza bilүүnün zarıldygyn aýkyn bilgen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların uşuga üýretүүgö abdan ıntyzar bolgonduktan Badr kazatında tutkun bolgan butparastlardyň arasyndagy jaza jana okuy bilgen bir top adamdy musulmandardyň baldaryn okutup berip başlaryn azat kılıp aluga çakyrat. Natyjada ar bir tutkun 20dan jaş balany okutup okuunu jana jazuunu üýretişken. Jazuunu üýrenүүgö şyktanuga türkü bolgan dagy bir iş hadis jana Kur'an ayatlaryn жазып saktoo boldu. Oşondo ele koşna ülkelerdin padşalaryna katar kıluu kayrıluu zarıldygy da jazuunu üýrenүүgö türkü boldu. Sahabalardan ayrıkça jaşlarynın jazuunu üýrenүүgö ıntyzar bolgondugynyň natyjasynda Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din janynda mıhty jaza bilgen 70'ge jakyn katçı payda boldu. Mından tışkary adamlardyň hukuklaryn saktoo maksatynda da kebir işlerde жазып koyuu zarylçylygy gelip çykkan. Misaly, Kur'andagy Karız ayatı dep atalgan eň uzun ayatda Allah Taala karızdy alış beriş kılganda sözsüz jazuu gerekdigini eskertken. Bul ayatda Allah Taala mıntyp aytat: "O iman keltirgenler, belgilүү möhnötkö karız aldı berdi kılsaňar, al mamileni жазып koýgula. Ortoňorda bir jazuuçu adilet menen жазsın. Al Allah üýretgenдөй adiletlik menen jazuudan baş tartpasyn. Sözsüz жазsın jana moýnuna karız aluuçu kişi aytyp жазdyrsın. Al Rabbisi Allah'dan korksun jana andan karızdan bir nesenin dağı gemitpesin. Eger moýnuna karız aluuçu adam akılı kem, alsız je aytyp жазdyra albay turgan duduk bolsa, anın işenimdi ökülü adiletlik menen aytyp dursun. Özüňөр razı bolgan küböňörden eki erkek kişini, eger eki erkek tabılbay kalsa, bir erkek jana eki ayaldy kübölükö tartkıla. Ayaldardyň biri adaşsa, ekinçisi eskertip turat. Kübölükö çakırılganda kübölör baş tartışpasın. Anı karızdy, az bolsa da, köp bolsa da, öz möhnötüne çeyin жазып koyudan zerikpegile. Uşintkeniňer Allah'nın aldında adiletliýrek, kübölük üçin bekemirek jana şeklenip kalboňor jakynrak bolat.
Ал эми араңарда айлантып жаткан накталай соодаңар болсо, аны жазбай эле койсоңор да силер үчүн күнөө жок. Бирок эгер унутуп калуудан корксоңор же ачыгыраак болушун кааласаңар, өз ара соода кылсаңар деле күбөлөрдү тарткыла жана жазуучу да күбөлөр да зыян тартып калышпасын. Эгер мунун тескерисин жасасаңар, бул силердин бузукулугуңар. Алладан корккула. Алла силерге ушинтип таалим берет. Алла ар бир нерсени билүүчү. Бакара сүрөсү 282 аят. Жазууга эркектер эле эмес, аялдар да кызыктар болуп, алардын арасынан да мыкты жаза билгендери чыккан. Шафа бинт Абдулла аттуу сахаба аялга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хафсага тамгаларды жазууну үйрөткөнүңдөй, кумурсканын изиндей тидип жазууну да үйрөтпөйсүңбү деп айтканы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында мындан сырткары да балдарды окуу жана жазууга үйрөткөн бир канча мугалим эжейлердин болгону белгилүү. Анткени илим алуу жана илим таратуу жалаң гана эркектерге тиешелүү иш эмес. Аял эркектин баары үчүн зарыл милдет экени Кур'ан жана хадисте айтылган. Мадинадагы жаза билгендердин санынын хижрадан кийин 4 жылга жетпеген мөөнөттө болуп көрбөгөндөй өсүүсү, хижрадан кийин мусулмандардын илим алууга баш оту менен киришкендигин билдирип турат. Чындап эле, ушул кыска мөөнөттүн ичинде илимдүүлөрдүн саны 4 эсеге жогорулаган. Коомдун өсүп өнүгүүсү. Исламга жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хижрасына чейин Мадинанын коому башка арабтар сыяктуу эле уруунун канына сиңген үрп-адаттар менен жашашкан. Бул адаттардын көбү динге туура келбеген көп кудайлуулукка тиешелүү болгон. Ошону менен катар кээ бир жакшы адаттар да кезиккен. Ааламды ырайымына бөлөө үчүн келген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы жерге барбасын, ошол жердин коомун адеп-ахлакка, кулк мүнөзүн оңдоого тарбиялаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенден кийин Мадинанын коомчулугунда да мына ушундай өзгөрүүлөр башталды. Коомчулук бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ар ким өз жоопкерчилигин билип, садака берүү, кедей кембагалга каралашуу, муктаж мусулмандарга жардам берүү, мусулман эместерге да жакшы мамиле жасоо, башкалардын укугун жана акысын сыйлоо сыяктуу сапаттар мурда болуп көрбөгөндөй жогорулап, Алла Тааланын алардын дүйнө мүлкүндө муктаждар жана сурангандар үчүн берилчү үлүштөр бар деген аятын иш жүзүнө ашыруу кенен кулаш жайды. Жогорудагы аят Маарич сүрөсүнүн 23-24 аяттары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коомчулуктун өзөгүн өрттөгөн, өсүп өнүгүүгө кедергисин тийгизген жаман ахлактардын тамырын кыркууга маани берген. Алсак, ойноштук, адал никесиз жакындашууну ислам түп тамырынан тыюу салып, арам кылды. Анткени бул илдет коомдун жок болуп кетүүсүнө, тектин бузулуусуна, айыкпас оорулардын жайылуусуна себеп болуучу. Акыретте болсо Алланын азабына кириптер кылуучу чоң күнөө эле. Алла Таала азап тозоктон кутулган ыймандуу адам кандай болуусу керектиги айтып, алар жыныс мүчөлөрүн арамдан сактайт. Ал эми никесиндеги аялдары же күңдөрү менен жатса күнөөлүү болбойт деп баяндаган. Жогорудагы аяттар Муминун сүрөсүнүн 5-6 аяттары. Ислам дини зынакорлукту арам кылуу менен бирге ак нике менен үйлөнүүнү милдет кылып, жубайлардын бири-бирине болгон милдет жана укуктарын аныктап берди. Жубайларды бири-бири менен терең сүйүүдө, сый-урматта жана түшүнө билүү менен жашоого үйрөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарына жасаган мамилеси аркылуу башкаларга өрнөк болуп, туура жол көргөздү. Ошондой эле Мадина коомунун кендирин кескен дагы бир бале арак ичүүнү ислам арам кылып, коомду кыйроодон сактап калды. Чынында арак ичүү эл арасына кенен кулаш жайган болчу. Мадинанын көчөлөрүндө ылжып мас жүргөн адамды ар бир тамдын бурчунан кезиктирүүгө болор эле. Бул жаман адаттын өтө кеңири тарап кеткенде байланыштуу, анын зыяны жаман жактары тууралуу акырындык менен айтылып, акырында элдин көбү түшүнүп калганда гана Алла Таала аны толук бойдон арамга чыгарып тыюу салды. Аракка тыюу салынгандан кийин Мадинадагы коомчулуктун абалы
öte tezlik menen özgöre başladı. İslam dini koomdogu dagı bir oluttu maseleni, tagıraak aytkanda, tuğandyk mamileni bekemдөөнü Allah Taalaga jakyndatуучу amaldardyn biri kılıp koydu. Tuğandardan kol üzbö, alarga karalaşuu, alar menen ıntymakty jaşoo dindegi soop sыйлыктуу işke aylandı. Bul tuuralu Allah Taala mıntyp aytat. Çındygynda Allah adilettүүлükö, jakşylykka, tuğan uruktarga kayrımdуулuk kılууga buyurup, bozukluktan, ters beýilderden jana zalymdyk kılууdan tyýyp silerge nasihat kılat. Esiňerge gelip kalsaňar gana, ubada berseňer Allah'nın ubadasyny atkargıla, ant berip any kayra buzbagıla. Siler Allah'ny kepil kılgansyňar, Allah emne kılganyňardy bilip durat. Jogorudagı ayatlar Nahl süresinin 90-91 ayatları. Alemi atenege jakşı mamile jasony bolsa, ibadat syakty ele mildetli türde atkaruga buyurudu. Ateneni kadırloo, balany özüne jakındata turgan amal ekenin Allah Taala Robbing silerge anın özünden başka hiç kimge sıyınboonu jana ateneňerge jakşylyk kılууну buyurudu. Eger alardın biri je eki öten karlyk kurakka jetse, alarga uf dep zekiwe, alarga jıluu jumşak süýle degen ayatında açık aykın bildirgen. Jogorudagı ayatlar İsra suresinin 23 ayatı. Koşnalar menen ırыс keşikdi jaşoo geçirүү tuuralı bolsa, Allah'a ibadat kılgıla jana, aga hiç nerseni şerik kılbagıla. Ateneňerge, tuğan uruňarga, jetimderge, jakyrlarga, tuğançylygy bar koşunaňarga, bötön koşunaňarga, janyňardagy joldaşoňarga, musapir karyptarga jana kol astyňardagy adamdarga jakşylyk kılgıla. Allah tekeber jana maktançak adamdardy süýböýt dep aytkan. Jogorudagı ayat Nisa suresinin 36 ayatı. Jakşı işlerde bir-birine jardam berip, jaman işten bir-birini tyýyp, jalpy komçuluk içinde eriş arkak bolup jaşooga çakyryp, o iman geltirgenler, Allah aram kılgan nerselerdi aram aylar dep eseptelgen aylarda kan tögүүnü, Allah'a arnalgan belek janywarlardy öltürүүnü jana urdoonu, oşonda ele taanılıp turuş üçün alardın moynuna asılgan monçoktordu üzүүnü. Düşündürme, Paygambarыбыз ajılık mezgilinde kurmandyk üçün aydap bara жаткан töölörünün moynuna gebir nerselerdi monçok kılıp asyp koygon. Bul alardın başka janwarlardan ayırmalanyp turusu jana urmattalusu üçün belgele. Kotormoçulardın düşündürüsü. Oşonda ele taanılıp turuş üçün alardın moynuna asılgan monçoktordu üzүүnü jana Robbisinin ırazılığını tilep, Baytul Haramdy gözde jolga çykkan kişilerdi öltürүүnü özüňerge adal kılıp albagıla. Alemi kaçan ihramdan çyksaňar aň uulay bergile. Silerge zalim kılgan bir musulman koomdu jaman görüşüňer, alardy Masjid al-Haramga girgizbey goýууga jana alarga duşmandyk kılууga silerdi majburlabasyn. Jakşylyk jana takwa işlerde bir-biriňerge jardam bergile. Duşmançylyk jana günөө işlerde bir-biriňerge jardam berbegile. Allah'dan korkula, Allah'nın azabı katuu dep buyurgan. Jogorudagı ayat Maida suresinin 2 ayatı. Mına uşul jogoruda aytılgandar, tagırak aytkanda Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'tin dinge bolgon mehneti Madinanın elin tanaptaş boluga, bir-birin götörmelep koldogo, bir-birin geçire bilүүgө tarbiyalady. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem munun barın tömönkü ayatlardın negizinde işke aşırdı. Alar özlerine ziyan tiýizgenlerge garşy turup jeňişke ee bolup alçu adamlar. Jamandyktyn jazasy dal özünde jamandyk. Alemi kimde kim geçirip mamileni tüzdep koysa, anın soğubun Allah beret. Allah zalimdardy jakşy görбөйt. Şura suresi 39-40 ayatlar. Yrayımdu Allah'nın pendeleri. Alar jer betinde kiçipeyil, oor basırık bolup jürşöt. Nadandar oroy süylöse da alarga tınçtık dep koyuşat. Furkan suresinin 63 ayatı. Alar, musulmandar, jalgan gübölük berişbeyt. Paydasız, uşak, kıybat sıyaktu sözdün candan ötsö, aga aralaşpay, sıy menen gete veret. Furkan suresi 72 ayat. Jakşılık menen jamandyk hiç kaçan birdey bolboyt. Saga oroy süylögөнгө sılыкtyk menen жооп ber. Oşonda
ortodogı duşmandyk jogolup, boruker dostoy bolup kalat. Fussilat suresi 34-nji ayat. Mına uşinti olturup jeki adamdan dağı, qoomdun dağı adep ahlagyn adam degen atqa tatykdy bolçuday darajaga götürdü. Allah Taalanyň buyrugunda da uşunday bolçu. Misal üçün bul ayatty qarap göreli. O iman keltirgen pendeler, bir el başka bir elde hiç kaçan mazaktabasın. Alar mazaktalgandar bulardan jakşyrak bolup kalusu toluk mümkün. Ayaldar başka ayaldardy hiç kaçan şıldıngdabasın. Alar bulardan jakşyrak bolup kalışı mümkün. Özüňördi jaman ılakaptar menen myskıldabagla. Iymandyn artынан buzuk ısım menen atalu kanday jaman. Alemi kimde kim toba kılbasa, alar zalimdar. O iman keltirgenler, kümönçül boludan saktangıla. Çınında gebir kümöndür günö. Düşündürmü? Gümön sano eki türdü bolat. Birinci, jaşçılıkka joromoldop gümön kılu. Ekinci, jamandıkka jorup şek sano. Bul ayatta Allah bizdi ekincisinden kaytaruda. Kotormoçulardın düşündürmesi. Biri-biriňerdi aňdybagla, jana biri-biriňerdi kıybat kılbagla, silerdin bir öňör bir tuğanın etin jegende jaktyraby? Jaktyrbaýsyňar-go. Allahdan korkula. Allah tobalardy kabuldoçu. Boruker. Hujurat suresi 11-12 ayatlar. Adamdardy taraktyn tişi syýakty birdey boluga tarbiyalap, başga biröge boy götürüp, tekeberlenүүдөн tıydy. Allah Taala myntyp aytat: O adamlar, biz silerdi bir erkek jana bir ayaldan jaratyp, özara taanyşyp bilişiňer üçin ulutlarga, urularga bölüp koyduk. Allah'nın nazarında silerden en uluğuňar, takwalyrak bolgonuňar. Allah çynynda bir üçü kabardar. Hujurat suresi 13-nji ayat. Tekeberlenip adamlardan yüz burbagyn. Jer betinde oğulugup mensinip jürbegin. Maktançak, tekeberlerdi Allah jakşı görböýt. Luqman suresi 18-nji ayat. Jer betindegi adamlardan barın bir-birine jakşı mamile jasogo ündöөнü, alardın başın biriktirүүnü musulmandarga mildetlendirdi. Munu Allah Taalanyň jer betinde any oňdogondan giyin kayra buzukluk kılbagla, Allah'nın azabından korkup, soğunan ümit kılıp, özüne gana dua kılgıla. Çınında Allah'nın ıraymı jakşılık kılıuçularga düşöt degen ayatından baykasak bolot. Jogorudagy ayat Araf suresinin 56-njy ayatı. Oşonu menen gatarle bir-birin jakşylykka çakırıp, sabırdy boluga ündöp osiýat aytyp turuny adamzattyn negizgi mildet ekenin bildirdi. Bul turaly Allah Taala myntyp aytat: Asırga ant. Düşündürmü? Asır degen sözdü 3 türlü manisi var. Zaman, diger namazı, jana diger namazının wagtysı. Ayatda çeşmelegen alımlar uşul 3 türlü maninin kaysınısın alsak dağı tura boluveret dep aytışkan. Kotormoçulardın düşündürmesi. Asırga ant, çındığında bardyk adamlar zıyanga tuş boluşat. Birok iman keltirip, jakşı amaldardy atkaryp, bir-birine çındykdy jana sabırdy boluny osiýat kılgandar zıyanga uçurabayt. Asır suresi 1-3 ayatlar. İslam dini adamzattın adamdyk sapatyn jogorlatuny maksat kılgan din bolgonduktan, Allah Taala farz kılgan ibadatlarda adamdyn adep ahlagyny oňdop, anın jan düýnösüni tazartyp, günөө kesepetden kaytarıp, jaman işlerden tyýyp turat. Misalı Allah Taala namaz ibadatı turaly myntyp aytat: Muhammad, saga vahiy kılıngan kitepde okup ber, jana namazda orundat. Çynynda namaz buzuk jana günөө işlerden kaytarat. Allah'ını estö, ulug iş. Allah silerden emne kılıp jatkanyňardy bilip turat. Ankabut suresi 45-nji ayat. Mına şunday. Madinanyň halky Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem aga göçüp bargandan keyin mına şunday öňütde özgördi. Buzukluk, günөөkörlük, zalimlik syýakty jaman adatlarga belçesinden batkan goýumçulukdy az wagtyň içinde kamyrdan kıl suruganday surup alıp, adamzat tarıxında bolup görbegönдөй
adamdyk asıl sapatlarga eý kılıp, başgaça bir kowumdyk düzüşdi jaratyp goýuga Allah'nın jardamy menen Paýgambarymyzyň meňneti sebep boldy.